ye ka taxes say taxes ye adea ehiama o man bia cause o man aban ni koko aban ni factory aban ni hwe se aban betumi ayempuntu djuma e wo man ni mu a de di kan pa o man aban ni main source of revenue e taxes eto enti o man ba pa bia wo pempuntu ni o man ka kro e no man ye de eto tua e se ye wo dadwene na adwadifo ya gitum se se ye tua to because ye ntuento a ene na school na ye se ye pa ma ye ma hospitals are pa ma ye nya pomudin akwampa ye pa fa so any basic infrastructure ma amamu ana se o man mu enya asomdwe no na ye hwehwe enti ye gitum pa se ye tua na mum o man dia mala koye problem no ye ekwan a ye mpanyimfo no fa so agito no ene ye agito no wi a ne amde ye wo man num ho na koye problem no sisi a over the years no o man meka say ye mpanyimfo nam say o ma concentrate on some few people and on person mo gito no free on especially meka say o mo ye importers o ma so container nya bedru tema na ye say the two way na to so wonti ma container nka ho enti amfa ho no se na to no susuntu bia no omunim se obakwa kopa bosia betua enti omo de concentration no most of it akọ ho no to so mienu upen wasem na nti container revenue na ko register o company na so ko bie file pe na woni ayo main source of revenue for the government enti every year bia no ise se ombe pe kwan foforo ye befa so abie tuo no mama ni padodo wo man no mu nyina we atuate kosempo akapre ni aka bom ni anya sika dodo ne de akyekyero man no wo mo bie fa enko an ye ko mo so ana ya fa ni pa ye tuo mo ka o man me de ka me su se enka terebe fo dan se de na kofo begun mu ya mo national service personnel enka omo nti omum ya wo ma ye o magazi anu ye o table so omo kiosk mu omo container mu omo shop omo workshop amu ye adwuma yen register omu nyina de odi takunu ya gye no de odi sempo na ya gye no de odi kapre ya de giri 10 cedis ya gye no ya kikani nyina aboma na adoso enso ma ye wo sam na tere mo ba wa nyina egu office ono ma obo omo kapre bi ni na bon mo nya hwe ni ba no bebre ya adwuma enso so sika egu omo ho ana sika omo gi e wo ho no mo nya sika ketwa enti se omo tisi abonten mra so se ye judge that lazy man approach say ye ti honko for me tuatas no atwam because o man sis ketua et say dey wotwu hwenu nwi enye easy enti say woti office na say enipa na ba bie file enti afia so so no nanti board mo no betuatas nobody is coming and no kura eye ba ko pe because can say dem bottom kura no ma me de brewa me dwunu mienu say the say scan come to me dey be fufu right time de kutua ma aban enti eye dem many parts so no abe nanti aba so betua eye se wo mu no mutisi montre so e na montre so no so ahosa no mbeba nso wo man o mu twen a o mu obi amane one day no was some padlocks na tuo de akire say ye ba say ba there be engage the people uba ye na so woni nipa na bekasa wa kire no kasa dem ama nipa na tiase se eye tax na ye ginu ne edi ko ye so ami interchange na ma no ne edi ya kwan ne edi ya hospitals ne edi si schools am ba mo ha mo mo nkae o mo nka hwe nkyerɛ o ha no se me say adwada yi ene da be ne yawada e brother ne o opanyimpa o da central region nyina office o frɛ ye mpanyimfo no bi bibintimi mbo omudin e ba no office besi ne enipa no bi kura nya o assessment se afina so ye hwe wadwuma wo ye no se sika se na so tua ma ban o ma mu nya assessment no onya krata bia mfiri honom enso wo munya kokoduro asise tuo ene mrante ne palo ekọ ho se obaye na ade ba ko sama no so ya na say the post channel mo de beba no ase ebuo ni edidie bia anim ena meka kire panyi no say the very moment o mbesa side jacket no na edi tuo mo no fi say o mo ye super Ghanaians mo nka no ma Ghanaian fo no ho obaye ebi a customers kro ho a oto ade so sikani bi na o gidi aba betua to na oba begi no nya abutre no ne nkasa na nipa na kwa awie no kasa dem ebi a wo ye ba wo na so we no mutum ase obi wo ha my friend obi wo kwa so ana so ho ye nahi ena yeah public servants no what mentality say obi o ye businessman bia wo ye yie enti eso mu na ahoya awom
It's a senka sani pano no oye because over encouraging no crama abani adwuma wo man mu the public sector no you say the engine of growth the private sector instead private sector no the engine of growth eno na ya fan bie ayekese na ya fa nipa ma nipa be ya adwuma enti safo no na ke krokro mo ye pampa mo kwa abrochire a oman abante wie school no oni adwuma ya ye frɛ no ye coach no ne ya man capital se focus start adwuma adwene po atache ni se sa branch na adwuma no koso a obefa nipa ba ko mienu aka no ho na aba no ho hen na employment side ba ye ha de wo abebie adwuma no ya adwuma no obe ye tamfo ukoport a west o my container ye bieso na ye le suor mu no hu se ye yi 40 feet mu container go on ma omo imagination ni say you are making billions of profit ekwan bi ono so kasi ni percentage bi free on fa ho se wo boka so wa boka so moka it doesn't care about duty so tua freight utua cost of the product etuma bia niam ko mo fa bi o my we ba me pe jack o ka so on pre ni bofu we shall see hey o ba opetai ama me sim ko yi an container wotema obe wo so absorber 4 primera nam say asade o say eja no kwem nam so masa absorber maka anka kwem absorber 4 absorber no penu ba ku bia out on say ba ku bia ye be 50 500 Ghana cedis no upper 4 20 million free adan eja no kwem nam so masa absorber maka anka kwem absorber de ye be ne say car no to am no ma be Jesus su gan na mu maka anka kwem ti absorber 4 pa de me fama agent no ba ye na what you don't want any about any problems from absorber 4 na dem say absorber 4 nim ni bo 2000 Ghana cedis asem na ye kan adwuma na ye no de oje mi tasa matua unim duty matua unim freight matua o pesa ne mani nyina fi we ba also pe battle we ba also pe and omu yiyi ni saa no an so wo yakọ na wo yese wo ne challenge we shall see no man we bibia a wo kọ no ama national security for na ahia ho ye hu we say boys bi wo we say no mu na ye hu o paper no so omo shada oh there's a total frustration ye be frustrate to o ma me say adwuma na abaye ne the whole day fear no pa ye yi ne mena go from ye be kan to the agu kam no and we still tamu we ne just to cross the line na nipa o de yaw ne abenedie na ahye ni mo enti o pie crowd de abufuo before you cross that line now mo dey so gate wa ho market na mo dey so gate ya be lo wa mana makona ko format ko tena nya kwa pie no o ma na wa so atibi na security for beba police for ba fire service for ba customs for ba obi a be pe bibia firi ho no ma utwitwa sa ne ma we nyina na ya sabe sia akwan so wasan ba no western assisi o ma sisi ya kasa ma fe de o ma sabe sia wo anyinam ne o ma yen ye wo Ashanti region mi hu bone ye dia ya ma we me ba wo anentina se sa ne ma no mu enu nyina na mu yi de odi kọ aboso kan custom ni bia nsia no mu nyina na motua the same thing ene na mo nko am de mu beduru kubase a you say man yet the correct duty why oh my you dwene ho entiase before say finance minister be ready sa media budget no oto no safre yo ma me kan bi say le minuto ya na yekohia no asem afi no mu ba ye se na nye se ho akoye dom na ya man ka bia ka me kasa man ka beti sa me bi a chem say Ashanti region ye ntwa taxes kura na taxes ye 12.6% of the national cake enti ye ntwa taxes no enti o ma me hu se eno ne agenda nti a omo de customs for be go kwan so omo tete ye wa Ashanti region anum na sa customs for no sika na omo je no why the catch minister dey say ekwa aban futu because sa customs for no oye sa o ma omo ma yeye because so ka se 100 million now one tia o de niam ne be ko omo depo onu ababo sebra be ye hwan no utua sika no be jaw o ma me say oh ye wa Ashanti region you try the same duties with the customer any clan for the temafo ni takradi for no bia no mu try the same duties duty ni Ashanti region for you need special agent no na ayi bi o mo ye sika amodima agent no oje mu kotua the same ayi for na etimfom so na efri hwa ho amai kwa mo say ye ni ahwe say agent be try the right you don't quite hear say okay me na men try the right no oji sika no ni custom officer e na koludu ye e na mo ye na ma so na won custom officer custom officer na o koludu with the no so dey na dey ye no omo sisi mo dodo na wo ba wo bunso o ma de omu ye enti e na bunso for na ka odu on ma o di pipa no no wo hwe na e jeni say dem dey ba yi ya stamp no a stamp so
ne bia opeta kra bi dia man shoes ke bi no de man na udu on mabunzu for to me je car ni so no maka to say 25 million one tia usi wasa on car ni si ebunzu on mo mi wa na otimazia no mo twa container no na car ni si kwamu na wa ba ufiri bunzu a aba betu kubasi so du on ma omo so ombeje omo de kakra nsa no mo so stamp no mo akọ wo trust am mienu we a we have to contend with 2 task forces. Yeah, what the national task force. Kroma. And yeah, what the regional task force. Now, there man ya the hokra ni sometimes or man to be an adube 2 o'clock near enemy. Ade ya chimi container. Woni national phone kasa ya muja no na what try na regional phone credit. I say regional phone so achi. Ade ba titini. Na they say jedia a crime or sentimental man. To my own is ade npa bi omo ye. Oyi container na no ko na na for store wa so kan no yi ho. Into so my dear no man nema for car ba na befa. If you look at the extra the extra cost. What they about 2 nipa na koton ade no so ha no. Nti sa nipa no ba sa transportation of free akọ nkran. What about to so amount? Sa de odisa tua cargo. And our side to so cry nipa so ni ska obeto. Tina niema ni go. Tina niema ni go no. Eni tie business akọ foma Yesu nyina e fa ho ni free. They say to no e was say car ban timi ma mo ye free. Mutua to na sa bottlenecks niema bata ho no. E ma munya ni GSM bedi djuma no. Man, eni tie ba nipa kwa wotua woni ahomeka. Ne buafu wotua. Enti abufuo e woni mu no nipa no kwa kotua sa atas no. Wo free ayi tema anata kwadi ansa na medu konte minua baba ko na sane na wo nyime no be no say chairman me container e bonti misrawo e ana ne o mon kasa ma me container medu wo se me da me na me pressure kora akosoro e na me say adan wo say na container meduru ma emedu kuma say ma wo ya won sunu gujim all because say anadu 2 o'clock e be ya no wey 2 o'clock also say the engine of growth a business private sector business tribal na nya sa kwa we ne fa so ma because penibity client agriculture finance minister say on the task force no ba santre je no o ma european 80 million Ghana cedis extra revenue ama government and our top finance minister trim says can say no kore ye hu ba bia says can wo enso waje atum enti anu ti no motete enti that was the reason why finance minister say nim ka say santre je ntua to na they forget that after all these things somebody like wo upon or dependents bebria the obexness o monto abako no hono mbeto ana they are now more feed the political side in the MCC no me fi say finance minister na dwena clouded with the IMF conditionalities no into officer to satisfy that until the original chairman nominate executive say was sentiment no almost untia o mu hunu say sa niema we no ka ho bi na because Edum the central business district say Edum decided say omo nto aba nko ha ana omo nto aba it triggers down to the villages because some me shop omo rafi say me yire ne me ma na me nana no me nuanom e bia ekurase na omo da me fa fun frɛ omo say hey hwe na man nko to aba no hwe na man ye say ya you see yeah omo political watches. The way I said I don't think they have political watches. I know can be a regional minister. You didn't have a meeting more than 3 times. Just last 2 weeks, no regional security coordinating meeting. Or my be did that before the meeting or friend or what meeting as a one was or baby sham because minister, you never go you. Now some like can I ever two now the air no more. Menina can once mark can be seen the intelligence beer. 2 the regional security coordinating director. Ono yani na sia na director yani na sia regional we say customs director yani several times so be kakra no de be ya ne say ye nka bio ye nye din na nipa so so de kosekusa se triwa party hierarchy and the national region general secretary mia Mr. Sino man me phone to hanum sisi e interest kodua said the ekosuni o mama no ba se obo Ashanti region oni ba o ni ba be shia businessechina no be ba no response ye call finance ministry me hu finance deputy finance minister John Kuma me kan ni nyina kire no so message wa hanom omu nyina ma test o mu no mo di hu nkoma o mo so mbitu hu na o ye hu hwe e na do tokoso e na o mo tete ye sa ntisi ambazi anom obi ama no container so bi no nkrai because one party TV our friend. Them kola no mo wa no we container no. Omo so be di dey. Because you are loading boys o. Of loading boys no. I don't know you moduma.
Omanko swami dwomu on mo na opposite one mo no anman dwomu on mo na omo de chinesi on mo hono mo na ye omo headquarters ya da bia ti be si ya omo so offloadu anonso anya kaka esi e be ba omo container bia ma to mu nya adwuma bia anye container bia ma oh sa ne ba kiti no ena de abufuo ba nipa mu o new road na every year bia wo tumi kra containers 40 na e batas akese any engines akese na on the number 1. Could you believe for 3 solid years because of the cost into one crash? Well, for the man because na me ada roma. O si baby would read you be the mo. Sika ho. Other investments or baby. Now there shall obi oyi 40 containers now. Kwala egu na se ba bro 100 o. Sisi omu nyina bo ahwete. Amkradi nyina bo ahwete because you so beg me man o be container ba. E na munye bi. Adwuma mu kra wo ma. Adwuma kra wo ma. It was my mean to me who say yes a deliberate policy be and a coffee margin say umbe businesses na central Gina. I don't know. Yeah, come once summer can. If you see no, me akra my better target set me go for say I check my week and I send kwa me abo jem de dada and am ye bo jem na say ja no ko bo jem na go for na go na chiro mo. O ma na ye bo jem chiro mo o mo enti. Enti e fi say ye be he no ke no mo trans ne ka so no boko say na ka kwedi na ka so mo duaba. Enso ya kaka no ya mpanyifo ba ko nante ba mo no se masa de ye no se won tumi anya ho hwe de be organize boss na tiesi bontru na mse ye hwe ni mu na se bosume no so na ye hu bibia e be makwana boss na tiesi bontru